Ассалому алейкум, дӯстони азиз, бош ҳастам хосият Шаронский мастери ширкати Атоми. Духтаро, ҳама шуморо бо соли нав табрик мекунам. Дар соли нав ман видео накарда будам. Ана ирӯз 2 январай, ҳамин рӯз мо кора сахт мехапем. Вале мегӯям боз сар кардӣ. Мегӯям ҳар рӯз видео мебарам, бо плану вайрон мешавад. Неки не, машмуда ваъда медиҳем ки ҳар рӯз видеоро мебарам. Ва чӣ гуфтанем, дар соли нав ҳам хазур шуд. Дар хонамон не, дар кор. Дута Шаронский мастер пайдо кардем дар линияҳомон ва як гала бриллиант. Ҳамаи духтароро табрик мекунам. ва чӣ хеле ки медонед, аввали видео дар бораи кораи духтаро. Нигоҳ кунед, шумо ҳамаи одамое ки моро ай пеш тамошо мекунед, шумо бояд аллакай муқоиса кунед ки зиндагии мо то Атоми чӣ хел буд ва баъди ширкат омадан чӣ хел шуд. Касоне ки дар мо подписатсаанд ва ба ҳоҷе ки воқеан ҳамин кор зиндагии моро ягон гуна иваз кард ё не. Дар комментария бинависед. ва касоне ки то ҳол регистратсия нашидеда, командаи мо марҳамат рақаморо мемонам. ҳозир як влог мешавад, тамошо мекунем. ин влог айхонаи духтараке ҳастае ки пеш дар ширкати Фаберлик кор мекард ва баъдан ширкати Атоми омадак хеле муваффақ шуд дар муддати кӯтоҳ. рақамҳои командаша мемонам. командаи маҳай, ман спонсори болоии иноюм. Яқан хӯрда будам, ҷамъон об хӯрдам. баъд чи ҳамин духтарак дар ширкати Фаберлик кор мекард. Аз ширкати Фаберлик ба ширкати Атоми омад. мо нақла регистратсияш кардем. ман дар хонаш будам ҳамон соле ки Москва рафта будам. Москва духтаро бисёриҳо маро савол мешаванд, шумо коркунӣ мерафти? Одаме ки нав подписатсия мекунанд. Не, ман ягон вақт Москва коркунӣ нарафтам. Москва маро даъват карда буданд, мо мехостем Валберзда кор кунем. оле қиссаро ба ягон рӯзига нақл мекунам. хулоса ҳамин духтаракам ман регистратсия кардам. вақте ки дар ширкати Фаберлик кор мекард, ҳамон вақт чӣ буда, аксияи Каструка буд, чизе буд, ман реклама мекардам да. баъд омида ман даромадам, ҳамин духтаракам регистратсия кардам. дар муддати кӯтоҳ ин духтарак мастер продаж шуд. ҳозир беҳад ман худам айнигоҳи худам нигоҳ дорам, зиндагиш нағз иваз шудагия. мошин харид, хона харид, хонаҳои хеле ҳамкуним, пулшамети будем шавоста оста ҳама хеле. ва командашда беҳад нағз кор мекунам. якум духтараки ман ки ман регистратсияш кардагиям ва шумо метавонед ки дар командаш ҳамроҳ шавед. рақамҳо дар рӯи экранай бинависед. оизи кор пурра мефаҳмонатона. дар бораи кор дар ширкати Атоми ман шуморо борҳо гуфтагиям духтаро. барои чӣ ман ҳамин қадар вақт ҳамин ширкатҳо кати мисол рекламашона мекардам ва ҳамкорӣ намекардам? ба хотире ки ман фурӯшандашда наметонистам, бори бисёро савдо карда наметонистам. бисёр ҷода ҳар моҳ бояд харид кунем. мисол ман намегӯям як ширката, чанд ширкатеро ки медонам, ҳар моҳ бояд харид кунем. як дар ширкати Атоми хел нестай. ва ман шумода ҳозир чека мемонам ки як моҳа ман оши мо мисол чанд қадар шудагия. ман зинаи Шаронскиро задаям. ва агар як инсоне ки просто дар берун бинию бугӯи биё ширкати Атоми кор кунем, пул мегирӣ, ӯ ҳеҷ вақт бовар намекунад. лекин шумо аввалин қадамҳо қатима буден, диден, медонен ки чӣ хел оста оста лесницаро мо якҷоя биромадастем. барои ҳамин духтарако, касоне ки мехоҳед қати мо ҳамкорӣ кунед дар командаи ман ҳамха ифтихор мекунам. бисёр одамо командаи маро интихоб мекунанд, ба хотире ки дар командаи ма зиёдаи 53 000 одам регистратсия шудагианд ва тамоми занҳо интизори кушодашавиам. дар бораи кушодашавӣ отдельни видео мешавад. нав серияи видеои Россия рапорт футестам пурра мефаҳмем. ва чӣ гуфтанем духтарако, дер накунед. рақамҳои рӯи экрана бинависед. группаи корӣ дорем, ҳамаша мефаҳмонем. то на маъқултон шуд ҳамкорӣ мекунем, маъқултон нашуд метавонед ай маҳсулотҳои ширкати Атоми истифода баред. беҳад маҳсулотҳош зуранд, эффекти нағз доранд. ана рақамҳои рӯи экрана нависед. ҳамаи шуморо мо интизорем. духтаро, бисёр мара дар бораи анами тоник пурсидан. барои мӯи сар спрей бигема мешавад. ана и 1000 рублай ба фикрам, точноша намедонам, қайдай 120 маям қай. лекин ҳамхазура ки эффектша бисёриҳо аллакай дидагиам. мӯи сара мустаҳкам мекунам. хеле сарта шуди мешапида, диден? мӯи сара мустаҳкам мекунам. мӯи сар кадоме надора, даже мӯи саррон меброяд. барои ки як мастер продажи мо вай кадак эксперимент кард. мисол шавҳарашда мӯи сараш биромадак ва мода нишон дод, мо бовар накардем. просто гуфт ки чӣ накунем, суратҳоро паҳн накунем барои худ. монои ма гуфтам майли.
дар группаи коримон. А так спрей барои мӯйсара ғафз кардан, мӯйсар буровардан, умуман беҳад чизи зурай полни ай витамино тайёр карда шудай ва чӣ ки медонед ҳама маҳсулотои ширкати Atomi зура ине ки бо изури бадшай. Барои заказ метонед ин рақамода нависен, барои маълумотам метонед ин рақамода нависен. Оиди ами спрей шумода пурра маълумот метиҳам. салом алейкум духтаро, ҳама каса нағзен созем бо яборига солҳои навқати муборак ва чихе ки гуфтам ирӯз 2 январай ҳамин рӯз ман тасмим гирифтам ки сахт кор кунам. ана як гала кор дорам дар бораи ами кори ширкати Atomi исш реклама нестаю, дар бораи маҳсулото маълумот гирифтаниям пурра. Якта зана катишинос шидем дар бораи маркетинг план бояд ба тоҷикӣ видео кунем. Хулоса як гала нақшаи корӣ дорем ва чиқадре ки медонем соли гузашта ман беҳад бисёр кор кардам. Видеои Москва тамом шава ва ман итоги года мекунам. ха шукр ки ба соғ саломат расидем. Ҳама наздикомон тансиҳатан, ҳамиштам шукр. ва чӣ гуфтанем духтаро, режим порядок днямама бояд иваз кунам. ҳамин кора бояд якам кунам ки порядоки рӯзум бояд чихе правними интернет вақти мара мегира. Як медорам амин рӯз ай саҳар дорам одам листат кардам Instagram, TikTok, як гала вақт мебинем соат 1-2 шида. Ягон кори манфиатнок накардам. Ман шуморо чӣ мегӯям духтаро, ам хали корои бемаънида вообще вақтона нагзароден. Тамошо мекунӣ ва ҳеҷ пользаам надора, ҳеҷ зарарам надора. Не ки як кори кардан дар кор ки фоида дошта боша. Хулоса чӣ гап шида соли нав ман ягон донача даже видео накардам. Дар соли нав настроение надоштам. Ай бегаҳ омадам, ман ягон чи тайёр кардам, хор рафтам. Даже сторис дар Instagram кардагӣ нестам, ба хотире ки ҳам хонада яду проблемаҳо буд, ҳам проблемаҳои корӣ будак. нофаҳмиҳо байни духтаро хеле чиз ҳастай. Вақте ки ман мегӯям ки дака ман дарам хеле нофаҳмия, бисёр мегӯям апай хусус шумо чӣ ҳамада меге. Ман мегӯям ки шумо чӣ любой ҷода нофаҳмӣ ҳастай. Ҳамин оилаи нами сари дастархонда мешинанд, дар ҷо хоб мераванд, амҷода ито нофаҳмия. Ҳар кас фикри худша мегӯяд, як кас қар мекунад, як кас намефуроша. Ҳамаи ҷода чӣ ҳастай. Корам ҳам хеле любой коллективда ман куҷоида кор накардам нофаҳмӣ шидагия. Мисол не только ман қатъи дигарҳо қатъиам мисол роҳбарият қатъи нофаҳмӣ шидагия ягон коргара барои ми хеле чизои обичниан. Аи ягон шарм доштан дар кор нест ки дака ман ягон нофаҳмӣ меша ё дигар. Баъдаш хеле занҳо қатъи беҳад мушкилай кор кардан. бовар кунед ман мисол вақте ки нав корро сар карда будам дар Atomi ҳамун солҳое ки пеш кор мекардам, аввал газетада кор кардагиам, баъд иттифоқи нависандагонда ҷода ҳама мардак будам. Баъдаш резко ман журнали Фирӯза омадам, круги занакото халтидам, ҳар рӯз разбор буд, ҳар рӯз недоразумения, ҳар рӯз разбор. Ба ҳамин хотир чизи обичния. Ҳамаха хулоса соли нави ман накардам, ягон видео накардам, на кӯтоҳ, на умуман на сурат, на ҳичи, на дар Instagram, на дар YouTube. Барои ми видеои соли нави ждат накунем. ҳаматонро табрик мекунам як бори дига. Ман шумода видеои чира мемонам духтарако, ман шумода гуфта будам ки Россияра вали баъди блогери сол мемонам. Ана мо видеои Россияра мемонам, тамошо кунед. Чихе мо рӯзомона дар Россия гузарондем. ҳамагӣ мо чанд рӯз дар оҷа будем? 10 рӯз будем. 8 декабр рафтем ва 17 декабр гашта омадем. Беҳад рӯзои хотирмон буданд. Видеоҳо ай академия кам ҳастанда, барои ки мо ҳама ҷода успед накардем. хушрӯ вақт наёфтем видео кунем. Не равшан пеши мо омадай. Я наметависте равдо қадд намераса. Бисёриё мегӯянд ки накун хеле кӯдакоро нишон наметӣ. Ман чӣ хулоса омадам ки ҳамин одамое ки бисёр зиндагишонро нишон медиҳанд, ман бисёр таъриф мекунанд, баъд накӯ равшан ҳаддите намерасад аҷа ана ба калабги нареза. Бисёр зиндагишонро таъриф мекунанд, баъд як момента мебинӣ ки просто обратная сторонаша нақл мекунанд. неудобно ҳам худшонда мешавад, ҳам аудитория мегӯяд чӣ буд ки мардум нишон додам. Ба ҳамин хотир ман бозӣ кӯшиш кардистам ки дар бораи оила камтар видео кунам, камтар гап занам ва
درباره کار باشه، درباره چیزایی که بیرون خونه هم تکشت نمیخوره. خیلی بسیار بنویسن کودک رو نشان تا چند قشید ندیدم نشان میتیم کم کم تکشتاش داد کنین. خلاصه هم خیلی دوستای عزیز ویدیوی ماسک برام میمونم ایس پاس تماشا کنه. خوشبختانه شورت 3 مینوتی شده ایس پاس شورت 3 مینوتی میبرویم و کسانی که اما رکلام اتمی دارن همش دخترای کمانده خدمت همتون بنا بعد رکلام میکنم. بسیار میگن که رکلام اتمی قدر وقت زیاد میگیره باور کنید دخترها یک ماه پیش دخترای ما برای ماه اپریل رکلام خریدگیان یک ماه اپریل پر خریدگیان برای همین خیلی رکلامی که میخواد افکت داشته باشه باید که کمک انتظار شوید. انا که ویدیوی مسکره تماشا کنید. دوستانی عزیز این برف یا نمود زده است. ادمنستراتوری من میگه خوشت میخوری برف فلات لیست وقت کالون. فتون تو ولی دنیا را نمیبینی. دوستانی عزیزی ما سهر قطعی نگاه کنیم با دمو اوقات خری انا ما صدوات رفتنی بودیم باش کنیم که صدوات نمیرویم уже دیر شد ما میریم چون گم هم خیلی جا نسید بعدی زفترک عبید دختر رو уже شتیم حوزی رفته استیم طرفی صدوات باید میرفتیم میروز نه که ما صدوات نرفتیم برای که دیر خواه خستیم و حوزی ما میریم سنتر تماشا برای که کلیاردروی اتمی قدیمونم و گفتن تماشا میریم تو مالی میریم. دوستانی عزیز هم در ما محکمش دیسته خانه 4 بیای کوچه درگاه свечащая звездочка نام داره улицамون дом 4 адрес дадим номи кучамон дорогая светящая звезда дом 4 но двери у нас не закрываются потому что ландахури все спали варфора тоже накадем сим закройся اگه آواز ما دروازش بخت شده اینطور هوای میدونه تردن اول نره اونجا ماگنیت دارم چسبا چسبی точно بره میشوه در نظرم که رفته سه بو نظر نه ایستادگی این فینتوش همه دروازه خودش خیلی میدونم دروازه خودش سیمسیمه سیمسیم میگوی به کنوپر همون میشه چی برف شده نمیخواه انا دخترو ما آمدیم گفتیم که الکتریچکا کسی میریم که پروپودا به حد دیر میرسیم تاچکای خودمون نخوابید آمدیم نشستیم از میریم دخترو کروچه ما خطا کردیم برو آمدیم بعد اکا اینجا کارینا موسکویچکا کسی ما پستن ماشین کسی هده بده مترو را پرسیم بیریم اکتوان دیجو گالا گیرده و رفته سه همونجا مترو ها بو خواهی سودیم پرسیم اگه ماشت نمو آمدیم در مگزین الیانکا رسیدیم دوستانی عزیزی ما نگاه کنید که قوز پوشیدیم و دام داشتیم فرستیم خریده را کفتستیم یا بچه ها اومد میگه که جو میره دختر رو میگن چه خیلی زود یوردامون کرد کسیم واقع فهم که کل خوزا بوده هیچی را نمیفهمه برای میوردامون کرد یه هستانوفکا بود پیش فرو اومده یه هستانوفکا یه پیشکام رفتن در کار بود پیشکام نروش ما نمیوه برای مترو دا بشنه دختر ما دا اینجا یک گلا صورت گرفتیم اینا ای کاروچی تیاترای بیشم ندارم چیه نوش هم تیاترای یک گلا صورت گرفتیم ویدیو کردیم دختر آمدیم یارمارکایی گم میبریم نمی یارمارکای کلانتاری نمیه برای چی؟ برای پدر وایتون پرازنیکتون دختر اینجا آمدیم ما گرفتیم کلاسیچی پانچکی اینا یا چی هن نپیچکو اینم خیلی نمیدونیم یا چی هن перекус таксиста میکنیم валенки دخترو ожидание реальность я бы ничего не майра میدونه چی представить کنم خیلی پونچکی خیلی نگفتنی دای خیلی غوصا چه ترینی پونچکی بکنم خیلی پولگار نفتیم خیلی چگالده کهیم همیشه دخترو گشتیم اومدیم چی گم در اومدیم گم در اسکیموی و مزه خودن در برابزتیله دخترو اومدیم خونم خب بیفاره اشتیم که نگفتنی من چی خریدم پاکوکای امروزای ما ناوشنیکی هم دوشنبه بخرم گفتم ای نخر گفتن اینه در میجم امو
800 сом примерно, да? Короче, 7000 рубль наушник грифтом. این ویدیو شده چیزی که مدت در کوی ورزینکا اینقدر چیز در کوری من امروز خریدم انا наушник необходимо مدت در کور بود یکی من خیلی قیمت خریدن نبودم проверкаш میکنیم دوستوی عزیز на прочность и ваяй гуфт наушники соли 2024 هسته ارزون و نیست که این نقص شای گفت گفتم خیلی مایلی давай میگیریم دخترای نای انگوری знамениті چی میکنن چی в тренде اگو سمیر گرفته ایره بیاد با مزه اگو بگی نه که سختک نیست اگو люди این خورشتید نمیکنن benim خیلی Bana kandarko. Bez kostucuk. Да, без косточек. Нет, и будет карапас мекат хурдам мунда. برای که уже свежигиш رفته دخترو